Nā reira, tuahuriri ki runga, tuahiwi kei raro. Tēnei te rawaroha, e tuku atu nei kia koutou, ngā mana, ngā reo, e koutou katoa rā, e mātakitaki mai rā. I te tuatahi, tēnei rā, me whai whakaro tātou kei hoa ngā mano, hui e te timata, tanga me te whakamutunga o ngā mea katoa, nā reira kia inoi tātou. Kia whai krori e hono re harirui a kei hoa ngā mano. Matua tama wairua tapu me ngā ana hera pono e te toko toru tapu. Tēnei mātau o ponanga inoa tēnei kia koutou i tēnei wā. Kia ho mai tō hātoro hano, kei rungi kia mātou, kua tau mai nei, kua hono hono mai rā i tēnei wā. Kia whai hua a mātou mahi, kia whai hua a mātou nei kōrero i ruti tō koutou kroriatanga. Ho mai anō kia mātou, kia piki te ora, piki te kaha, piki te māramatanga, kei rungi kia mātou tinana, kia mātou ngākau mea mātou wairua. Ko koutou anō hoki te timatanga me te whakamutunga, mai a mātou e tumanako te atu nei, i ngā wā katoa, nā reira ko te māngai anō hei tautoko mai, ai anei, ākenei ai. Nā reira koutou, ngā mana ngā reo, koutou katoa rā, ko hono hono mai rā i rungi te kaupapa, whakahirahira o tātou. Tēnei atuahuriri, e mihi kau atu, e mihi aroha kia koutou i tēnei wā. Tēnei, te mihi o aku tawa e noho mai rā kia koutou. Tēnei, te mihi o te kaunihero o Waitaha. Tēnei anō te mihi o ngā mātā waka e noho mai rā, kei raro te tāhuhu o tēnei a tātēnei whare e tuku atu nei kia koutou i tēnei wā. Nau mai rungi te karanga, te o tātēnei kaupapa hei whakarite ai. O ngā mahi a hene rehia tāne rori, o tira, te kaupapa hira hira, te whakaingoa, te rārangi ingoa, o ngā rōpu katoa, o ngā pākihi whakatekateko o Waitaha, tēnei rā ka mihi ki te kaupapa. Nā reira, e rauranga tira mā, kai aku nui, kai aku rahi, tēnei anō ka mihi atu kia koutou, huri no tēnei, tō tātēnei whare mai o mātou kia koutou, tēnei te rawaroha, tēnei te reo mihi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Kia ora, Māka. Kia ora, Māka. Ka kitea ki te tonga ko tāku raukura e iti ka hurangi e. Papa ki kau ana ki runga te maunga aorangi e koro e. Tu ana ki te rangi e ke ana ki te papa ko tāku turanga e. Ko te wai pānamu ko tāhu ko tiki tāku tūpuna e. Ka kitea ki te tonga ko tāku raukura e iti ka hurangi e. Papa ki kau ana ki runga te maunga aorangi e koro e. Ana ki te rangi e ke ana ki te papa ko tāku turanga e. Ko te wai pānamu ko tāhu ko tiki tāku tūpuna e. Ki te tonga ko tāku raukura e iti ka hurangi e. Papa ki kau ana ki runga te maunga aorangi e koro e. Tu ana ki te rangi
heke ana ki te papa ko tāku tūranga e. Ko te wai pounamu ko tāhu pōtiki, tāku tūpuna Nā reira, tēnei anō ka mihi atu ki a koutou, mai o mātou, nā reira, ka huri te mauri o te hui, ki tō tātanei kai whakahaere, nā reira te mihi aroha ki a koutou, tihei mari ora. Kia ora. Tēnā koutou. Kia ora tiwi, nau mai ki tēnei hōtaka, ara ko te live stream me ki, mo te live draw, kei runga e Tahu FM for the Waitaha Regionals, which will be held at the Wolfbrick Arena on the 23rd of May here in Ōtautahi. Ko Rocky Roberts tōku ingoa, and kare whakaaro etahi, he doesn't know anything about haka, and you would be right. And that's why I have these people with me who do know one or two things about kapa haka. And a quick introduction, we have Auntie Liz Kērero over here, Pau of Te Taumata, who have just welcomed us here today, and I must mihi atu a whānau at Tuahiwi, ngai Tuahurere, te mana whenua. Auntie Liz is a kaiwhiriwhiri o te matatini, and she wears many other hats. Tēnā koe, Auntie Liz, nice to have you here with us. Tēnā koe. To my right here, Jermaine Manawaroa Cummings. You'd know him as a tutor, kaihaka for Te Kuru Marutia, Te Pautu Maro, and all-round sort of haka superstar guy. Kia ora, Brad. High school. And these two don't need introductions, but it's on my contract that I have to do it anyway, so I will. Auntie Rānui, it's great to have you with us as the chairperson of the Waitaha Cultural Council. Thank you for giving us your time this evening. And another one who needs no introductions, but Whaiatihi, the kaiwhiriwhiri, life member of Te Matatini and Te Waitaha Cultural Council. It's absolutely a privilege and honour to have you with us as well. Ka pai whānau, the first job, well, we'll start off with some pātais, eh? Everyone's into the preparations. I know we're like kaihaka, going hard out, going a hundies, trying to get ready for the 23rd of May. But my first pātai, we're just going to have a wee bit of a chat about things. Kapa haka here for a while before we do the live stream. Auntie Rānui, how are the preparations going for the competition, the whakataetae? It's not far away now. No, it's not. How's the Waitaha Cultural Council? How are we tracking? Oh, kia ora, Rocky. Well, of course it's a big job, and it's these competitions are coming along really nicely, much easier than last competitions, simply because of the boost of support from Te Matatini National Office, which has allowed us to spread our wings much further than we have in previous years, and enabled more participation from across our rohe, which incidentally is the biggest rohe in the country, spreading from the west coast, from Kaikoura in the north, down into Rakiura in the south and across to Reakohu Wharekauri. So we do have a big region, and I'm pleased to say that in the last little while we've been able to drum up interest and support for these regionals. And as you can see on the board, all those names that are there, it's going to be a great whakataetae. E henga kapa katu, how many kapa will stand in the Regis, the Waitaha Regionals this year? Yes, 19 will stand for us this year. There are 19 names on the board up there. We are currently in negotiation with Te Matatini about possible addition, but we won't announce that until the day of the competition. Thank you very much. So that's how the Cultural Council is preparing.
And I know, I'm not sure if our other guests here are standing, but I'm sure you're getting prepped for the competition. What are you looking forward to over here first? Okay, that's what I was going to do. Tēnā koe. How are your preparations going? What are you looking forward to this year? Yeah, I tēnei tau e ruaku pōtai, so I've got 2 hats at the moment. One is kaihaka and a tutor and a team that's based in Te Tauiho Te Waka. So our regional competitions are in 2 weeks, just before Anzac weekend, so very busy in that front. And looking forward to that opportunity. But in terms of the support in Waitaha, kua hoki mai, hei ringa raupa ki te kaupapa. So I've come back to support both in the background and almost everywhere. So again, 6 weeks, you can drum up a lot of jobs in 6 weeks. So who knows what will be happening in the next 6 weeks. But hey, ke konei au hei ringa raupa ki te kaupapa. Kia ora. Auntie Liz, you looking forward to the Kapa Haka? the I regionals? am. I'm excited that this is the biggest number we've ever had, which means that Waitaha is growing in Te Ao Haka. I think the influence is, well, it's probably our younger generation. It's become their passion. So I really am excited about seeing all the new compositions, the choreography that happens on the stage, feeling all that wairua, all that ihi and that wehi. Yeah, really am looking forward to it. Good boy. Whai te Okay. pia au whakaro. Kia poto ngā kōrero o te hi. I tēnei wā kei te hoki waku whakaro kia rātau. Kia rātau mā ki tō papa, kia John Nau, kia Hori Brennan mā, nā rātau e tīmata tēnei huarahi. Me tō rātau wawata, and their dream, these important names, their dream, as to, I'm sure they encompassed in their dreams what is happening now. Nā reira, kei te tangi te ngākau. He mōkai a hau, mai a ngai tahu, mai a ngai tuahuriri, me taku mihi nui kia rātau, me taku mahara, no Ngāti Hine tēnei kia mahara tātou. Hoi anō mo te ao haka, he tino ko hau, I better speak English ne, o ngā reo e rua. We committed to support the Waitaha and by competing, and so we've been having a rest for the past few years, 3 years there, Rocky, and so what it's done is reminded me of now that the younger ones, but it's not just for young ones, e Huama, that the younger ones have these challenges in front of them that we were faced with, and I'm just so really grateful, Rocky, tātou, to still be a part of it, to still be a part of it. I think I'll leave it there. I'm known for having lots to say, so I'll leave it there. Ne, pai tērā. Tēnā hui. Auntie Liz, we might start with you on this one. What are your aspirations? You know, what's your wawata for the growth of Kapa Haka in the Waitaha? Where do you want to see that level go to? Ko aku mokopuna, Ana. ko te reo, ko ka, so that our pūrākau also, our ngaitahu pūrākau are portrayed within mahiare here. That narratives are carried through, that we show our ngaitahutanga. Those are my aspirations for my mokopuna who are up and coming. That we hold fast to te kōrero nā tihi, my father's aspirations, my uncles, my mother's, that they are kept alive, that they never lost. Yeah, I guess, but yeah, aku mokopuna. I've got 11, number 11 coming up. And 8 of those 11, ka kōrero Māori rātou. So that's the aspiration, is to ensure that my mokopuna, their children, are still here, are here in these panels, talking in years to come about Waitaha still being alive, keeping it alive. Mā tā mua ko te aroha nui me te whakapono ki tō tātou ahurea, ka mutu ki te reo Māori. So for me, prominence is just our belief in the beauty and excellence of our culture. And then for Waitaha as a region, I think it's probably, for me, a twofold strategy. It's about breadth, so getting participation across the vast rohe
that Ko Karanui spoke to earlier, and then through that sort of channeling into the excellence and the capability of the kaihaka and the groups that is already there, but pēnei ki te pounamu nei, with a bit of crafting and some hands to guide the direction of that pounamu, seeing our kapa in this region excel to the levels that we have already once stood in, if I look at in the 70s with Waitaha. Ka pai. Auntie, you're at the coalface with the Cultural Council. Where do you want to, what's the future for our kapa haka here in Waitaha? Well, my aspiration for the future is that we leave a sound, safe place for our rangatahi, our mokopuna, to carry on, and that it survives and grows in strength and integrity, and that young people will come in and take over these jobs that we're sitting in and holding on to for them. Yeah, that's my hope for the future, that the growth will come through, and we see it coming through. Yeah. Tēnā. Kia ora. I went to the training yesterday, they're practicing, and I didn't get some whanaunga, get to visit some whanaunga who came down. Of course, we were at training, watching the training. Somebody asked me there, why do you fellas keep doing this? Why are you 50 years? And it was actually a really good question. It encompasses some of the points in your question. And I said, my answer was, now I've taught a lot of these people here, so they've heard this. And my answer was, if it's an area of influence, and it's a way to influence the reo and everything, and mana Māori, and so when they're training, and I know everyone here, everyone around the motu is training their group so that they're so fantastic, and we're saying things like, we don't necessarily, others may be different, train to win, you train to be a fantastic Māori. If you win, kia ora, but that's really our philosophy. And so the answer, I had to think about it. Why are we still there? It's my life, it's our life, and it's the life of all those. That's why we share so much. Well, I've always felt that when we did the strategic planning and all that sort of thing, I always felt, and I always said, my dream is that every Māori child, every Māori person, every person in Aotearoa has the opportunity to experience kapa haka. Experience kapa haka, to get the feeling and know what we experience every day. I can go on about that. Thank you for the question. I'm sorry I have to stop. Tēnā koutou. Hei ngā whakatū mai. I'm sure we could fill a whole couple of hours full of kapa haka chat, without a doubt. We're going to have the actual draw soon, in just a minute, but I've got a quick question, just quickly. Jermaine, when this time comes, right, and the draw comes out, do you want to draw first, in the middle, at the end? What's your preference? I'm sort of middle of the day is my preference. Yeah, You don't have to wake up too early to get ready, and then there's still space to sort of take in the rest of the day as well. That's my preference. It's interesting. Waitihi. Go on, ask you this one. I just said interesting. Yeah. That te whakaro o te rangatahi ki te pakeke, a hau ka pai kia mātou te mutunga. Te mutunga o te rā, ka tae te mātakitaki. And you watch all the groups, suss out the competition, hopefully inspire your performers, that was in the day, inspire from what they see, but often they get scared and then want to run home and go home. So the answer to that is, yeah, we like to see, but sometimes over the years, our performers haven't liked watching. They get scared. They get scared and get intimidated. Engari, that's my response. I like going towards it. It's great when you're the end. Yeah. More later. Koina te motu o te kōrero e nai nei. Kia ora. Ko tai te wā, we are going to draw the positions for competition for the Waitaha Regional Council in just a moment. We didn't do them yet. Oh, how long have we got?
Yep. Kia ora mai rā e te whānau. So, anei rā ngā ropu e whai ake, tuatahi tēnei te ata, tēnei te ahiahi. So we have for, and it's like 19. We've never actually had 19 in history, so paki ki tēnā. All right, we have te whānau o Hakatere Kapa Haka, te Kapa Haka o Ngāti Whike, te whānau whānui o He Wakatapu, tūhoi ki Waitaha, te whānau whānui o Whakapūmau, te Kapa Haka o te Māori, te Akatoki, te Ropu Tūhono. Mo te ahiahi, kōkō kahotea, te ahi kōmau, rukutea, kōkō tangiwai, ngā toe o te rangi, te Ropu Kapa Haka o te kotahitanga, te pāua tahu, ngā manua tāne, te ahi kārua, te Kapa Haka o Mataura, te Kapa Haka o ngā haue whaki murihiku. Ka pai rā. Alrighty, whānau mā. So what I'll do is I'll collect the first part of the day and then I'll hand the kete around to draw the names. Once you've drawn your name, can you pass it to me, please? Okay? Simple as, whānau. Hey, those are just simple What could go wrong? surely. We have this on lock, whānau. This is not going to be too difficult. All right. Okay, Auntie Liz. Te mataki a koe. So I'm all nervous, Rocky. At the winning to deliver or not. Kia tau, kia tau. Oh, Pai. awe. Tūhoi ki Waitaha. Te hoe ki Waitaha, te tuatahi. Te tuatahi. Kia ora. Pai, te tuarua. Te whānau o Hakatere Kapa Haka. Whānau Hakatere, kia ora. Tuarua. Tuatoru. Te Akatoki. Te akatoki, tēnā koe. Tuatoru, te akatoki. Tuawha, te Kapa Haka o Ngāti Whike. Te whike, kia ora, koka. Tuawha. Right. Whakapūmau, te whānau whānui o Whakapūmau. Nā koe. Tuarima, whakapūmau. Te whānau whānui o He Wakatapu. Te ora, he wakatapu. Tua ono. Te Ropu Tūhono. Oh, yeah. Ropu tūhono. Everyone in there. Te Kapa Haka o te Māori. Ko te Māori. Tēnā koe. Kei, ko, Kona. reira, ko tēnei ngā ropu mo te ata. Okay, ahi. Wow, you know, ka aroha ki ngā kaipakawa. Tino roa te rāni. Te au koe nei, tūhoi ki Waitaha going to be up real early. Sorry about it, whānau. Hei, tua iwa. Rukutia. 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 Tua iwa. Pole. Te Kapa Haka o ngā haue whā ki Murihiku. Oh! Te ahi kāroa. Oh yeah, ripple of excitement out there in the live audience section. Ngā toi o te rangi. Ngā toi o te rangi. Quite Tēnā bad. koe. Oh. Maue panu. Ko Te kau- Ropu Haka o te kotahitanga. Tēnā koe. Tēnā nei. Auntie Liz. Kōkō tangiwai. Kōkō tangiwai. Hei, kauma whā. You stuck? Ka pai, there we go. Ha, te pāua tahu. Ka pai. Te ahi kōmau. Te ahi kōmau. Anō rā.
Kōkō kahotea. Hotea. Kōkō kahotea. Atu. Tuaki tū. Mataura, te kapa haka o mataura. Paira. Kanai. Pai anō. E whakamitu. Ai. Te mea whakamotura. O ngā manu a tāne. Ngā manu a tāne ai whakamitu. Ka paira, koenei, ngā kapa mo te rā, te ata, ko tūhoi ki Waitaha, te whānau hakatere kapa haka te akatoki, te kapa haka o ngā tiwheke, te whānau o whakapumau, te whānau o he wakatapu, te ropu tūhono, te kapa haka o te Māori. Mo te ahiahi, rukutia, te kapa haka o ngā hau e whā ki Murihiku, te ahi kārua, ngā toi o te rangi, te ropu kapa haka o te kotahitanga, kōkō tangiwai, te pāua tahu, te ahi kōmau, kōkō kahotea, te kapa haka o mataura, a kamutu ki ngā manu a tāne. Kia pakipaki mai. Oh, tino professional there, sister, with your mahi. Why, thank you. Ka toi. Koena, ka motu tērā wāhanga o te hōtaka nei. Now, whānau, I can just let you know, tickets will be available on Tau FM social media. You can find a link to tickets tonight and also on the Waitaha Cultural Council socials as well. We've looked back, we've looked forward. We might just look back while we've got these people on the couch. And a quick question for you all. One favourite memory. One favourite memory, it might be an item, it might be a bus that broke down on the way, it might be anything. Whaia, we're going to start with you. One favourite memory from previous Waitaha regionals. Okay, kia ora tātai. Ka hoki mahara ki ngā rua wahia, ko wareware iau te tau, I forget the year. Engari, we had a bit of comedy in our program, as usual, and we did, we kicked Winitana out of Parliament and the usual stuff. And you know something? When we finished, the crowd stood. We got a standing ovation because we kicked Winitana out. That was my one I remember. Yeah. Auntie. Oh, for me, I think 1986 when we hosted. That was a fabulous year. A lot of work, a lot of stress, but good fun, and it was a wonderful success. And then again in 2015. When we hosted again, and that was a privilege and an honour, and we had a thoroughly great matatini. Kia nei, very humbling experience last year as part of Te Kurumarutia, to get recognition not just at the competition but nationally and internationally as well. So being acknowledged for the first recipients of the People's Choice Award, kohine ponika, mo tā mātou waiata tira I te rātu tau. So that was very humbling, and it was, for us as a tutorship, that was a strategic initiative to change the perception of kapa haka in te Waipounamu through a 10-year strategy, and it was realised on that stage last year. So. Kia ora. Tēnā tātou, ka whakaro hoki ki 1986 was probably the best ever for those of us who were young at that time. And were able to tautoko and look after our manuhiri who arrived, but still stand on the stage and represent Waitaha as ōtautahi. So yeah, just thoroughly enjoyed that. And being a part of being down here in 2015. So we've hosted it twice. So I look forward to when we host it again. We host it down here again as Te Waipounamu and look after our manuhiri again. Kia ora. Sister Waitoa, favourite memory? Going back to Tāmaki Makaurau, our bus broke down. So we all had to get out, take the pew-pews and walk or push the bus. But it's the whanaungatanga. It's not just on stage, it's the whanaungatanga in the background that you can't get if you're not in the kapa for that many days. That's what I miss as a non-performer at the minute. You getting the FOMO? Yeah, I sure am.
You get in the frame, there's plenty of ropu, probably. 19. Somewhere. So, Rocky, I also just want to share the we travelled by bus. When we went to Polynesian Festival, whatever they were then, we travelled by bus. And the beauty of travelling by bus, we learnt all the kōrero and the pūrākau as we drove through, because we travelled with Uncle Hori. And we learnt all that pūrākau, and we stopped off at marae. So sisters prompted my memory about those types of things as well, the whanaungatanga that happened. And other one that I forgot was the 77, where we won. Yes. did. But Yes. it wasn't so much the winning, that big deal, but it was, so this, I want my people to hear this. It was when you felt really, it was the reaction of Ngaitahu. When we came back everywhere we went, and so we were karangat wherever, and me te aroha o Ngaitahu kia mātou. We weren't matawaka, we weren't kōteitanga, we were part of the whānau whānui, and I'll never forget that. I remember your parents. Just, I forgot to mention that. That was a big one. Thank you. Kia ora, tēnā koutou e ngā whakamaumahara. Do you know what I remember about 2015? I remember Stan feeding everyone with his bento boxes. What a great idea. Anyway, tēnā tātou, nai ata mihi ki a koutou. Ki a koe hoke for joining us, ki runga i tēnei kaupapa. He mihi ana ki ngā kaihaka, he mihi ana ki ngā ringa wera me ngā pau e tautoko ana i ngā kapa katoa. He mihi inui ki a koe hoke. And we're going to see you at the Waitaha Regional Councils on the 23rd of May at the Wolfbrook Arena. See you there. Ka pai. Ka pai. Kia ora. Wonderful. Kia ora.